to jest vesti. Dobrodošli poštovani gledalci u još jedne Vlogger News, to jest vest. Plaćen sam jako loše, to jest uopšte nisam plaćen, tako da neću mnogo da dužim i odmah krećemo da otaljamo posao. Vlogger News, to jest vesti. Popularni Madafarmeri band Stories ovih dana su proslavili 2 godine nerada i bahanalisanja na YouTube. Oni su rekli da će nastaviti i dalje sa bahanalisanjem i sa žešćim zajebancijama sa svojim ženskim fanovima, tako da možete svašta da očekujete u narednim periodu, to jest narednim danima, a narednom periodu od njih, izvinite na lapsus, tako da možete, znači, svašta očekujemo od njih i mi ih pozdravljamo sa porukom bolje sprečiti, bolje spreči da ne zakmeči. Vlogger News, to jest vesti. Popularni proizvođač vlažnih maramica, Aca Fresh, koji uz to i vloger, ovih dana je totalno poludeo. Od svoje sirove snage i svih sklekova koje je uradio, kaže da ne može više ništa da radi, te je svaki sklek, kaže, odradio po nekoliko puta, 1000 puta, došao je do kraja i rešio je da krene sve iz početka. Sve to kako ide iz početka možete vidjeti na njegovom novom klipu koji je izbacio ovih dana, kako on sve to polako i početnički radi, a za to je dovoljno samo da pokrenete vaše prstiće koji su uz to jako i lenji što se tiče naš vlogera, pa potražite malo na YouTube-u da vidite kako to izgleda. Vlogger News, to jest vesti. To je to za danas, poštovani gledalci, ostavljam vas coj, iako znam da mene više volite. Pozdrav, dragi moji drugari. Nije bilo neko vreme, priznajem, zapostavio sam vas, ali vas nisam zaboravio. Neću mnogo da dužim, krećem odmah sa klipom. Danas sam rešio da vam pokažem neke provokativne logo materijale koji su možda greška dizajnera, možda nisu, a vi to presudite gledajući ovaj klip i posle svake moje prezentacije stanite, pomislite, zamislite i kažete ovo je to, that's shit man. Predstavljam logo proizvođača antena, koji misli da njegove antene imaju najveći domet. Vi ih probajte pa mi javite, a ja ću se zadovoljiti svojim kablovskom za sad. Dovoljno je, verujte mi. Evo supermarketa, čiji logo kada gledate iz daljine prosto poziva ove ljubitelje sadomazo igrica da dođu i da kupuju pazare nešto kod njih. Znači, baš iz daljine nekako deluje, sofisticirano. Reče mi upravnik ovog mega Flixa da slobodno i ostali priključe trgovini u njihovim marketima, veruje, kaže da se nećete pokajati. Vašem računaru treba doktor, vašem računaru treba ozdravljenje, vašem računaru treba lek. Onda sam siguran da ova kompanija prava za njih. Kažu da leče besprekorno, znači 1/1 je izlečenje. Ukoliko ste krezubi ili možda samo želite stomatološki pregled, ova stomatološka ordinacija je za vas kao duša, dušu dala, morate njih da posetite, prosto su Verujem da će posle njihove intervencije vaša usta biti ispunjena belinom. Kažu ovih dana će biti nestašica lekova. Uz ovu kompaniju verujem da to nije slučaj. Oni kažu da je kod njih uvek sve puno. Posjetite ih pa mi javite kako su vas napunili kako je bilo. A je prvo slovo azbuke, abecede. A je u nekim zemljama i najniža ocena, znači prva ona. Znači A je u svemu prvo, ali A ima svog brata blizanca. Niste znali? Sad znate. Ovo je, znači, brat blizanac, ali onaj zli, kao što ima loga, znači vidite kako to on sve to upakovo, onako, deluje.
To je to, drugari moji, za danas. Vi znate šta trebate da uradite za pozdrav. Ko ne zna, ja ću da mu kažem da je potrebno samo da direktno sa DCO stranice šeruje na svoj profil ovaj klip uz neku propratnu gore poruku i on će biti pozdravljen u sledećem klipu. Inače, da se pohvalim da mi je na TV-u sjajno, ove subote išla je druga emisija za koju ću se potruditi da i vi vidite. U utorak ću vjerojatno da uzmem sa televizije pa ću da uploadujem na YouTube i ono, da kucnem u drvo da ne mu reknem, zadovoljan sam za sada sa tom saradnjom i super mi je, širim vidike. U nastavku pozdravi, pozdrav drugari moji. Pozdravi za Denis Azizović, Nerim Hodžić, Nemanja Pavićević, Dobre ideje, Stefan Rađenović, Bojana Ilišević, Davor Labaš, Milica Hrvač, Lazar Tintor, Nemanja Tajson Sokovranje, Aleksandar Jovanović, Nenad Marinković, Aleksandar Novaković, Risto Šijak, Raša Milanović, Đorđe Janković, Aleksa Vuletić, Aleksandar Krstić, Emih Marhošević, Miloš Marković, Bogdan Mitrović, Sredan Nunić, Karađorđe Glavašević, Luka Žarko, medicinari sa YouTube-a, Katarina Vasiljević, Mirza Redžić, Stefan Petrović, Balkan ekip, Nedeljko Vešović, Ana Varadinac, Milica Nikolić, Miloš Krč, Nemanja Jovanović, Nikola Krstić, Nikola Rajblović, Aleksandar Grozdanić, Ben Stories, Jovan Ljušić, Merim Omeragić, Boris Tapić, Stefan Urošev, Vesko Vlog, Gogi Milica Pavlović, Kakashi Hatake.